Suku hain hai tesa tinin ane ke tal blog tabu penggagang tuma basawi blog sarit misi ang blog sengsiwo di porjara roko blog hain namu sungya seke kolom ka tai tini karen bo keri ke batai koloman bagi blog suta krai namu sungya ke atingi sarit misi ang blog sengsiwo tini ke kisah nomor sip aram suka ke tabu rio robai kana ang sarit bo angka ke batai ani login di shumani pura nobar baike khlai baikata hengel baike khasi rumani nobar unti khangke tini kisisa miarok nisai waisa ri shuka ke am seke kebang mabini ri shunani nyake bono chusu singke tini bo jora manjakli angke bano sui mangke sudi sui me ke ta sudi mase angke angno sui ri khata tabok mungke ri roi paye koyekta khumo tiru rugun abo berma dai tonmani dram ge abno sukata taborana tik dawi khum tirugun der sokai be mani ko kaham kha ge yong sawi thibe khamu ama oro u yong blaise jak biti sari bai khala atinge hambai khata taibo ki mosho beleti montongka iko mobo abo khlai ang lubia kaimani asaikha pasta na soibokol kaiman do jagawa inge abun bisinga iko phangsa asaikha inge tai phangsa iko nungjak drap ara gulok bekhak thangmale amo u kosoi abo kati kosoi amo buslei klaijak manu ki amo tabo kayune ang khugui kara Torbe masih kono di. Othai Tamo se 50 taka khangre. Sing bas khando dara bazar thangre paine heman jana mo suma hai unke ba moste. Koto nai paiti hai kambo bini ya singno se khatongre paiti hai su koto nai. Wak bahan mu sangbi jaunai tini horoba kasingo bazar thangpro wak bahan paine. Nai wan subesi thangya. Amsama wak bahan kaham nungjang malai wak bahan kaham ni saung ke bating ke to paiti ke nei 200 taka ni paiti hele tini bo kabo tabuk bo mosla ane risum hajing mosona Pataputa khesi tini mosla srami janai jeng to saran kina Pataputa ni mosla muin thoguna tesha tini ni wak bahan bo kaham in nang kat gura kaham ke ko solia da kat gura gurang jak blasa kisa sekage masuna bang kano ati kero Pataputa kono kunai tongba sang tukulu Aram dana khlai yang ruai ya namanya pulputan nge tak deli normal mosla khai ke namang susana ke ini mangsa pati dili mangsa paiman pai me ya rang kri poran paiman jana doang karena na aluk sar jana o khakulu dang kamu khakulu borok bai kese motom kesana musung o khakulu borok gra season dora se masana wa bahan bai khai alu kotor firwan na tini hike ang songsine wak bahan mu bona us gango wak bahan mu song rumani tola kisi sa khamji ji khlai kisi sa sarap pa bahai tes judang thanggo tini ke mangso mu yo jira kotona se yogoi khopre wure naita o jira bagane jira gura khaijak no moto musugo abang kanke mu bai motong kok suka angka asa kesapanan ne kok kesabung kale
abo Kashmiri regal da pisa anga. Ha? Masa. Kokodom mothasa paiti hemani narok nuken sini paikena mikun chok sin rupini ko benke kokodom ta bana ke alu be baja sana mo songke batenge mothasa paiti hekata 20 taka abo gangke sini mosla balting mosla toni mani jaga koro Kashmiri mosuguri da tongkoni naina phaiwa ayang klok jakri khani bagai chicken mosla siamoto hai kotamula Aro tongo jira rok, metai donia powder rok, tongo tola tanta mosla ro tongo shudi rok. Ani mui songmani bahai ingka nai gena ikonai di belai kena color nai thok ngi phai kya mui ni saijung na ani mui songmani color no ang nai thok jak tongka. Ke mui bo munnani nai kya alu rok munka ke batabo butei rok rsinai ta ang ke butei roi butei mu phonai kisa butei ransa sa khlai kari sinai ta ke tini ni blog bo oro no pai kya taisa ketal video tubui tongo norok ni bagai